Близко владарство Бога, навертайся и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть светло, и нема им ніякої темры. Близко владарство Бога, навертайся и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, и верьте у Евангелие. Коли отле, тады маемся поміж собою. Близко владарство Бога, наверное, и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Кровь Иисуса, Сына Его, очищає нас от усялякого греха. Близко владарство Бога, кайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Коли кажем, что не маем грехов, сами себе ошуковаем. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть светло, и нема им ніякої темры. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь в Евангелие. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня пятницу пасля Папельца, распачалі Вялікі пост. Стараемся трываць у гэтым великопостным настроі, стараемся перамяніць сваё жыццё на гэты час, зрабіць яго крыху больш ціхім, каб пачуць у сваім жыцці голас Бога. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў наступных інтэнцыях. Адзін святароў моліцца за памерлага Андрэя Астрамовіча, 30-й дзень пасля яго смерці. Другі святар моліцца за памерлага Яна у другую гадавіну пасля яго смерці. Будзем давяраць гэтых памерлых Божай міласэрнасці, просячы аб ласку вечнага жыцця для іх у нябесным валадарстве.
На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Молися над нами. Молимся. Милосердный Боже, Твоею ласкою допоможи у распочатым нами покаянии, каб телесное устремание мы могли дополнить сапраўднай адновай духа, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог: «Кричи на усю моц, не стрымлівайся, подыми голос свой, быццам рог, и расскажи народу моему про ихние злочинствы, и дому Якуба про яго грахи. З дня ў дзень яны шукаюць мяне і прагнуць пазнаць шляхі мае, быццам народ, які паступае справядліва і не пакідае законаў свайго Бога. Яны пытаюцца ў мяне наконт справядлівых судоў і хочуць наблізіцца да Бога. Яны кажуць: чаму пасцілі мы, а ты не заўважыў? Чаму утаймоўвалі мы нашыя душы, а ты не ведаў? Вось у дзень посту вашага вы задавольваеце свае жаданні і прыгнятаеце ўсіх работнікаў вашых. Вось посціце вы дзеля спрэчак і сварак і б'еце грэшным кулаком. Не пасціце так, як сёння, каб быў чутны ваш голас на вышынях. Хіба такі я выбраў пост, калі чалавек утаймоўвае душу сваю? Дзень, калі згінае галаву сваю, як чарот, і ляжыць на мешкавіне ды попеле. Ці ж гэта называеш постам і днём, прыемным для Пана? Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў? Разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і зрабіць усялякае ярмо. Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў? Калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца. Тады зазяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табою, а слава Пана будзе суправаджаць цябе. Тады будзеш клікаць, і Пан выслухае. Папросіш дапамогі, і Ён адкажа: вось я. Гэта Слова Божае. Серцем покорным ты не погарджаешь, серцем покорным ты не погарджаешь. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и у полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Сердцем покорным ты не погарджаешь, бо я
мой завжди передо мною. Тобі одному я зграшив, і зло учинив перед Твоїми очима. Серцем покорним Ти не погарджаєш, бо Ти не прагнеш ахвяри. Усі спалення, хоть би дав я Тобі, не сподобається. Ахвяра для Бога дух покорний. Серцем зламаним і покорним Ти, Божа, не погарджаєш. Серцем покорним Ти не погарджаєш. Хвала Тобі, Слово Божає. Хвала Тобі, Слово Божає. Шукайте добра, не зла, каб жили ви, і тоді Пан буде з вами. Хвала Тобі, Слово Божає. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawodle Macwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час вучні Яна прийшли до Єзуса і сказали: «Чому ми і фарисеї постим шмат, а твої вучні не постять?» А Єзус отказав їм: «Ці можуть бути у жалобі гості веселля, покулі з імі молоді. Але прийдуть дні, коли буде забраний ад їх молоді, і тоді будуть пастіть». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. У гэты святы час ласкі і прабачэння прадставім міласэрнаму Богу нашы пакорныя просьбы. Молімся за нашага біскупа Уладзіміра, каб Дух Святы дапамагаў яму весці вернікаў да Бога. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў краін, каб яны не рабілі грамадзянам перашкод у практыках рэлігійнага жыцця. Цябе просім. Молімся за няверуючых, каб, дзякуючы нашаму прыкладу, яны знайшлі дарогу да Бога. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы за памерлага Андрэя Астрамовіч у 30-й дзень ад яго смерці, за памерлага Яна ў другую гадавіну ад яго смерці, каб яны прабывалі ў месцы вечнага святла і супакою. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы пачулі заклік Хрыста і выправілі сваё жыццё. Цябе просім. Міласэрны Божа, выслухай нашыя просьбы і дапамажы нам весці жыццё годнае Тваіх дзяцей. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, складаючи ахвяру великопостного покаяния, покорно Тебе просим, каб яна учинила любыми Тебе души наши, и дала нам силы до больш охвотного устремания, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божы. Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагарод праз Хрыста Пана нашага. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Благословленный той, кто приходит имя Пана, осанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным.
у єдності з Найсвятейшою Богородицею, Панною Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе. Табе, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Яго. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, вучил Ты кольки раз, что мы, браты и сестры. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час.
третий день, как подчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серце. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти заснував святий костьол, каб стали ми одним. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Маті Марію людям дав, шлях праз яє до Бога. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, как праз удел Евхаристии мы стали чистыми от грехов и годными Твоей гаючей ласки, праз Христа Пана нашего. Амен. И, дорогие, після благословлення розпочнеться набаженство крижового шляху. Нас криху тут є у костьолі, але пам'ятаємо, що набаженство крижового шляху повинно бути шляхом. Тому виходимо з лавочок, я розумію, що там вигодно, і стараємося істи каля стацію, відбуваючи цей шлях разом з терпячим Єсусом Христом. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокой Христа. Дякуем Пану Богу. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas
przyczyń za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Po śladach krwawych Zbawiciela mego iść będę płacząc grzechu zabójczego, gdzie serce Boże krew swą za mnie leje, tam serce moje niech we łzach topnieje. Oj, dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. U imię Ojca i Syna i